future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This Angubengele mbukeli kulohlelo elikhulu ke Eswatini kanzi ke lovusela konguye ke umntula ngudumane ngoMagman Mahlalela sibongolo sikwa khona ehlangothini lechumana kanye ekuthengisa khona kaDlelantfongeni kuvusele mbukeli nguvusela silapha ke esikanekise eHappy Valley Hotel lokungenye ke tindzawo lihamba embili Eswatini lapho khona emaswati angeta khona angcebeleke adlene kudla mangabe mhlambe ufuna kusana nesithandwa sakho noma ifamily yakho noma ngibani ke lo ngaba ngumngani wakho noma sihlobo sakho ukuthi into ohlala nje ngcebeleke ungafika ke lapha ke eHappy Valley Hotel kanzi ke namhla sasefikile ke lapha ke mbukeli sihamba ke lapha ke nabo lesingasho ukuthi ma change management champions alodlantfongeni lasakhona ke mbukeli libandla ke leli elakhiwe ngibo ke baphathi bedlantfongeni ekutheni phela babuke lapha ke lushinjo lelikhona sasebenta ke sidlantfongeni sibonile ke mbukeli ukuthi libelinenge lishinjo lelikhona ikakhulukade kulo tindzaba ke digitization lapho khona sibone edlantfongeni selisebenzisa ke tindlela tesimanje manje ekutheni ke lilethe ke lusito ke esivene ko emalunga nakubacashi ke labafaka ke ema contributions nje kusho komthetho khona ke kaDlelantfongeni mbukeli ke lapha ke lelibandla leli ke lelikhona lapha ke selitawuniketwa ke lawo ma skills lawo ekutheni phela bakhona ekutheni uma ngabe exasetshentwa kukhona ukuthi kube indlela tekuthuthukisa leto tindlela tesimanje manje naletinye ke tindlela itaba khona telushinjo khona ke kaDlelantfongeni ngoba ke kubonakele ke mbukeli ekutheni uma ngabe ke kungekho lelibandla lesingalibita ngayo ema change management champions ungakhanza ke ukuthi sekukhona lapha lesala khona emuva etindleleni lebetingasita ekutheni sinodlobale siphambili sithuthuke ukhanze ukuthi ke mbukeli lapho ke sesihambela emuva kanti ke njengoba ngilale bandla leli setawukhonakala ke manje imbukeli ekutheni kuthuthukiswe leto tindlela leto beve imivo liqhamuka kuto tisebenti ukuthi ingabe vele yini lesingayita Dlelantfongeni kude ukuthi likhona ke kuchobekela phambili sitakuva ke lapha ke ngasihlalo ke lobukele libandla leli lokunguye ke icabangile kaDlamini lapha lesingasho ukuthi ke nguye ke le change management committee chairperson lasichazela kabanti ke ngaleli bandla ke mbukeli kepha ke lesingakuveta ukuthi leli bandla leli ke vele kubuketwe yonke ke isection yalo ke Dlelantfongeni ekutheni ibe represented kude ukuthi phela yonke imivo mbukeli lechamuka khona kuto tisebenti ikhona ukuthi ke ivakale ekutheni sithuthuka kanjani singilo Dlelantfongeni kude ukuthi sisasebenta sisebenzela sive kube khona ukuthi nembala nanathi ke siyahamba kakhulu ngawo umgomo weDlelantfongeni ekutheni emalunga nebacashi nawo wonke lo ngaba stakeholders eDlelantfongeni ajabule ke ngeservice excellence yalo ke Dlelantfongeni asesimuve ke lapha ke umlangeni makicabanga eDlamini ukuthi uthi ngalomsebenzi ke wanamuhla. Effort, okay? You put in effort. The effort that you're putting in
gives you results, but because you're starting, as you can see, it's got a dip, right? Because you're starting, it gives you negative returns, right? As time progresses, we get into a phase called growth. In the growth phase, what happens is the effort that you're putting in, okay, positive, over time, starts giving you some returns. So you start seeing some positive things happening, right? And then the next phase is called maturity. And this has nothing to do with age. Okay, it's a phase that we're in, right? The effort that you put in still giving you some returns, as you can see, but the returns are becoming less. It's different from the growth phase. Okay? And as time progresses, you then either get, so the effort you're still putting in, it's giving you returns, but the returns again similar to initiation phase, now negative. This phase there is called decline or death. Okay? So we get born, growth, adults, 6 feet. Does it make sense? Okay, products go through the same. Okay? Now, there are certain possibilities on the graph. So you could start something and then it dies. Okay? You could have something that's going very well and all of a sudden it's dead. Okay? And so it could happen in maturity, it could happen in decline. Right? Now, depends on what we do or what we don't do. Right? Now, somewhere here you've got to bring about a big change. Something big, something different. Okay? Now, how long your growth phase will be will depend on what the Japanese call Kaizen. So what is Kaizen? Kaizen is Japanese for continuous improvement. Okay? So, how long a growth phase will be will depend on the types of initiatives that we put in place, called Kaizen. Okay? So, being comfortable with conflict is I understand that I won't always see things the same way as others do, and that they won't always see things the way I do. Does it make sense? So we will have a disagreement because we are different people. Okay? Usually when we talk about diversity, we tend to think, maybe it's a South African context, and we tend to think color. But then we tend to think diversity is about color. There's diversity issues between managers and non-managers. Because we sit from our point and we see people who just give us instructions. They sit from their point and they see people who are not giving out instructions. So that in itself is what is diversity? It's about difference, isn't it? So how do we create community in that diversity? So that's why, and when we say be comfortable with conflict, we're saying, I know and understand and I appreciate the fact that we not all receive things the same way. Therefore, let me hear your point of view and you hear my point of view. Remember when we spoke about climbing the ladder of inference? Let me see the world from your perspective to understand where you're coming from. Then understand your context. Right? Negative adult, all logic and no feeling. I actually don't care how you feel. I want to keep on tomorrow. That's negative adult. I don't care how you feel. And analytical being. Right? So they say, if ever you are confused about a decision you have to make, and you've got the facts in front of you, and you have your gut feel, go with your gut feel. Facts look correct, but the gut feel says something different. So there's a guy who he had a flat rental apartment in Cape Town, and he says his guy came in and he was looking for a tenant, and he was lucky enough to get a tenant, and then he says, that feel like, nah, not this dude. And anyway, he ignored it because, hey, this apartment has been empty for quite a while. Hey, Tom, not this dude. He
he went for it. Like 3 months later, the dude stopped paying rent. Now, in the South African context, you can't just kick somebody out. If I kick you out, I want to provide accommodation for you. If you are unsure about whether you qualify for ENPF statutory monthly contributions, the following diagram will help you in finding out. Firstly, are you a Swati citizen? If no, then unfortunately you are not eligible for statutory monthly contributions. But if yes, are you employed as a pensionable public servant or domestic worker, employed by a university with an approved superannuation scheme, a full-time student, or employed by an organization exempted under international conventions? If yes, you are exempted from statutory contributions, but eligible for voluntary contributions. But if no, are you employed under a contract of service? If yes, then you are eligible for ENPF statutory monthly contributions. In order to obtain an age benefit, the requirements are as follows. Should one seek to claim this benefit, one would require
a positive and valid identity document, graded tax clearance certificate, a birth certificate, marriage certificate for members who got married after joining the fund, and a bank statement. Remain blessed. ENPF, your future, your life. Lomsebenzi wanamuhla sicela ukuthi usichazele ukuthi ungani kwentekani. Siyabonga kakhulu Mahlalela. Umsebenzi wethu namuhla kahle kahle uphathelene nekufundzisa, ngidawusho kanjalo. Sifundzisa i-Change Management Committee yethu Telidlelantfongeni njengoba wathi ukuthi kusukela kulomnyaka lophelile nalonyaka sigijimisa livangeli le-digital transformation. So usagijimisa i-digital transformation kuba mgcokwa lokuthi wente isiqiniseko sekuthi le ndlela yekusebenta nalabantu labangibona babambe lo msebenzi bahambisana nalo lelivangeli. So namhlanje we are trying to train labo laba responsible for lokugijimisa lolushintsho lolwenteka ke ngapaneni sisagijimisa lelivangeli le-digital transformation. Siyeva ukuthi kunelishintsho Nkosi, ingabe mawasichazela kabanti ngalolushintsho ukuthi yini le kwente ukuthi kuze kube nelishintsho and elishintsho leli liwasita kanjani mhlambe emalunga nabo bonke labathinzeka. Leli shintsho Mahlalela liqhamuka la kuthenini sigucula indlela lebesebenta ngayitolo ngidakubekisela itolo besebenta ngemaphepha kakhulu. Namhla sesithi njengoba nelive lonke nemhlaba wonke uchubekela esigabeni la khona yonke info seyendiwa kubongcondvomshini. Nathi ke Telidlelantfongeni sikulowo mkhankaso ukuthi sale sishintsha phela singasachubeki nemaphepha kani umhlaba wonke uyahamba nyalo konke info setendeka kangcondvomshini. Ngidakubekisela nje emalunga ethu itolo bekaphocelelekile ukuthi ete ata-applyela timali tabo bete ngekhathe emahhovisini ethu Telidlelantfongeni. Kepha lamuhla sithi cha ungatendela lokhu se-ofisini lakho, ungakwenda lokhu sekhaya uvela ufake kungcondvomshini sikubone ngalana sikulungisele imali takho uyibone nje seyingena ebhangi. So lolushintsho kakhulu liphathelene naloko ukuthi sale sendlula kulendlela yekusebenta yayitolo, sale senda tinfo kangcono kuze emalunga ethu atothola lusito luseqophelelweni lelisetulu, athole tinfo ngekusheshsha bangadzingi ukuthi baze baye ema-ofisini ethu ukuze bathole ema-services ethu Telidlelantfongeni. Sicela ukuthi sichazele kabanti ke Nkosi ngale Change Management Committee lo show ukuthi iyawudlala yiphi ke inzima zivile ukuthi sitawugijimisa livangele kushintsha lapha nekuthi futhi babobani bona noma mhlambe sitawucabanga ukuthi sebaphathi bedlandongeni. I-Change Management Committee Mahlalela nguleli bandla letisebenti lelikhethwe ukuthi limelele ngileyo naleyo i-department lekhona kaDlelantfongeni. Lesizama kwenda ngale Change Management Committee kwekwe ukuthi sibe nebantu labatasihlolela abaphenze basilungisele ukuthi sisagijimisa lelivangeli le-digital transformation kude yini kuletisebenta kaDlelantfongeni losalela ngemuva, nekuthi babe neliso lelihlukile lekubuketa kwekuthi naku sesigijimisa lelivangeli engabe le ndlela yekusebenta ngidawuthi phecelede ama-processes ethu nema-systems ethu ahambisana nathi yini, abhekele la sithi sifuna kuya khona yini. Khona ke bona batabese nangabe kunelishintsho lolwentekile ngiyabe
siyababhekisa kulawo ma-processes ethu ngibo la sitabasebenzisa kubuyela kuleli abanye leti sebenta kaDlelandfongeni kubachazela ukuthi wo nyalo lokusesibhekele sesithe malunga ka-claim kubongcondvomshini naku-ke lokutawushintsha kule ndlela lesisebenta ngako ngoba sikhethe abantu labale phasi labasebenta nalaba labanye labangibona babuke lo msebenzi lesiwugijimisa kosidlelandvongeni so basically laba ngema-change agents ethu lakataba nje neliso lekubukela i-executive management ngokuthi cha lolu shintsho lolu lusahamba kahle kuwo wonke umuntu noma cha kunanakulo sekusalele emuva sikulungise sikhona ukuchubeka sonke kanye kanye. Ingabe Nkosi mawasichazela ukuthi basafunza ke lapha ngikuphi mhlambe lokugcamile lokuvelile lenicabanga ukuthi uma nisabela ehhovisi yosebenta mhlambe ma skills lamasha mangabe akhona latanisita ekutheni le njongo yalenifise ukuthi ibe khona ifezeke. Kuningi Mahlalela lesikufunzile njengoba i-training yethu icale itolo but lokukhulu lesikufunza ukuthi usaya kuyo influencer labantu ukuthi bahambe nalelivangeni le-digital transformation kufuna ube nalolu velo lokuthi baconze ukuthi nyalo bakusiphi isimo ungachamuki nje utobatshela ukuthi yendani lokhu zama ukuthi ifaka lati icathulweni tabo utohamba nabo ngekwemambela singathi nje ngoba sesibafundzisile sithi khalibhukisi ukuthi sebafundzile but sifuna kuhamba nabo mbamba ngekuthi siyaconza ukuthi bemephi nyalo bakuphi nangabe kunetinkinga sisebentele ukuthi sitilungise kuze sihambe nabo mbamba siye lembili la sibuke kubheka khona. Siyabona ke lapha ke Nkosi sesitawuphetha nje ukuthi nembala nale vision yeDlelandfongeni lapha ithi ifuna kuba world class mawungake usichazele ukuthi ingabe mangabe kunolushintsho siyade ukuthi kulabanye kuba ne resistance labanye bashe baselula lelishintsho lelo saku world class ingabe eDlelandfongeni kulolu shintsho leli bekhona kulolubalile nje indlela leti ncane loti balile ukuthi ingabe nibe successful kanganani ngoba sibone leshintsho lendeka isengekho le change management committee ibe nganani i-resistance uma ngabe ibe khona i-resistance how have you dealt with it? Okay njengoba usho Mahlalela lolu hambo lwethu selinesigabana luqalile lokunye lokuvelile ngiko lokuthi kunetinshwana letisalako la ngemuva leti lesingakhoni kuti addressa kahle kuze simove siye phambili sihambe kanye sonke ngicabanga ukuthi ngiko lokwende baphathi basukumela etulu ukuthi no lokusalako asakhena leli bandla siduze in fact belisolo likhona leli bandla ukuthi nje lokusebenta kwawo mhlambe ngidawuthi bekungakahleleki njengoba bekufanele kuhleleke so nyalo sesikubone kuyigap lokho sasukumela etulu sathi cha asesikulungise kuze le transformation yethu itawuhamba kahle wonke umuntu ahambe nayo njengoba kufanele. Lo munye utawubuda Nkosi ukuthi ingabe njengoba siva ukuthi la internally selivele khona libandla lelibukete lolushintsho ukuthi mangabe ngetinkinga tsheti sothakaye leto tinkinga leto bathi buta ke labanye ukuthi ingabe lengaphandle ke kulamalunga lawa leni wa sevako bobani lababukele emalunga ukuthi phela ungakhanzi ukuthi lushintsho leli bakhona mhlambe ke bwansi labalimatha nekuthi bona ngiphi indlela uma ngabe mhlambe ukhona umuvo lotside labangafisa kuba ufake nanabo lolushintsho lusukulendekile ngiphi indlela lekhona eDlelandfongeni liyakhile ukuthi lo mvolo yofaka kani. Ngiyabonga kakhulu Mahlalela ukuveta lokho ngicabanga ukuthi ungayicala emuva kancane ukuthi kahle lonke lolushintsho lesilwenda silwendela wona emalunga ukuthi asitakale kangcono asitakale ngendlela leseyishesha kunayitolo so lidlelandvongeni beliveleli nayo i-department ngathi ibuke tona letekuchumana sitawuchubeka sikhulume nemalunga ngale ndlela besolo sikhuluma ngayo emisakatweni we waka SBIS nakhona ka Channel S na tabo Times nabo Observer sitawuchubeka sikhulumisane nabo ukuthi nyalo kunanalo ushintsho nalo balaleli batawukhumbula ukuthi sihle sibabita babona laba emisakato nase kunelishintsho lolukhulu sibabite kuze batosi broadcastela kuso sonke sive ukuthi lidlelandvongeni nyalo selisukile lana selila sitawuchubeka sikwende konke lokho but etikwako konke lokho part of umsebenzi walama change agents ethu kutaba kwakha lesikubita ngekuthi in fact ukukhulumisa nekukhokhela esiveni what we call i-service charter kule service charter yeDlelandfongeni tathi nayiphuma ivete lokuthi nangabe balaleli nemalunga ethu la setindzawo letahlukahlukene anetikhalo noma imicondvo lakafuna kuyiveta ukuthi
improve indlela lesenta ngayo tintfo Telidlelantfongeni batawuya kuphi nakuphi nakuphi kuleyo charter kutawuvela nekuthi naso sifakile lesicelo sakho utawuphendvulwa ngibani kanjani konke lokho so ezikhamba isikhathi kutawuvela sitakuvete siveni ngokuthi nayi charter yethu seyikhona seyi in place sebangaveta tikhalo tabo ngaleti ndlela leti naleti naleti ukuze sikhone kuba serve better sisenda umsebenzi wethu Telidlelantfongeni. Sesiphetha Nkosi ingabe lukhona ni mhlambe lushintsho lesotawuvela ngoba sesibonile vele Telidlelantfongeni selihambela aba digital. Tikhona nye indlela mhlambe longativeta uma ngabe tikhona kuwo emalunga ukuthi cha Telidlelantfongeni nayi indlela esatawuhamba lokuhle lesemba ukuthi batakujabulela labangiwo emalunga Telidlelantfongeni. Kuningi Mahlalela noma ngingafuni kuhambela abaphathi ngembili ekuthenini ngivete esiveni ngokuthi yini lenye lesemgodlagodleni wethu wekuthi sive sitabe singagadza ini lokutawuqhamuka kaDlelantfongeni but nje ngingabebela kancane ukuthi ngiyabekisa nyalo kunema documents lethina bawadzinga kudzinga bete ema-ofisini ethu sisemkhankasweni nje kulamalanga kwenta taba ukuthi noma ngayini lo ifunako kaDlelantfongeni njengoba sesine portal sine app asente taba phela ukuthi uthole kulawo forums lawo kungasadingwe ukuthi ude kaDlelantfongeni but vele sitakuveta kancane kancane nase kuvuthiwe kwaphekwa kahle bese siyakuveta ke esiveni batokhona ukusebenzisa. Sesiphetha ke Nkosi sicela usikhumbude ngawe ema digital platforms la khona kaDlelantfongeni nekuthi labangemalunga noma labatsinzeka kubacashi ingabe how do they access lawo ma platforms lawo. Singabakhumbuta abalaleli bethu emakhaya nawo wonke emalunga kaDlelantfongeni ukuthi sine app la khona member wonke nje lolunga la kaDlelantfongeni funa into esiqiniseko ukuthi inombolo yakhe elicingo sinayo ngala ngakithi kuze atawukhona ku downloada uya nje ku Play Store yakhe depending ukuthi usebenzisa luphi ihlobo lwelicingo afika download i-app yethu akhone kuyi-access ulandzela nje lemigomo lekumbuta yona lapha nakasati register kwekucala emva kwaloko uyakhona kutibonela ukuthi imali yakhe ingakanani uyakhona kubona statement sakhe nakafuna kufaka sicelo sakhe setimali phinze uyakhona kusifaka khona lapho nebacashi kanjalo sine portal la khona umcashi uyatingenela i-address ethu angayitfola ku website ya kaDlelantfongeni nakuma pages ethu e-social media bo Facebook nabo Twitter siyafaka lapho utayitfola khona ithi mafu@enpf afike achafade khona bese kuyamlayela ukuthi bheka le akhone ukuthi register nase kangenile ngekhathi uyakhona ukuthi ibonela ukuthi semuva kangakanani ngekubhadala Dlelantfongeni uyakhona ukuthi ifakela lelifayila lesithi NPF baya lati bacashi la basilethela ngayo tinombolo tabo tetisebenzi netimali tabo bayakhona kuvele batifakele lapha basadzinga kube ba-emailela noma ngangibani batifakela khona lapho babone ukuthi sekungenile sebeme kanjani nakuphathelene nedlala babone nema-penalties zabo nangabe khona la kakhona ukuthi nyalo beme kanjani bakhona ukubhadala kahle kubentela impilo ibe melula kakhulu Mahlalela. Siyabonga Nkosi. Njengoba sivile ke mbukeli kuyacaca ukuthi kusasekhashane vele letawuhamba khona Dlelantfongeni kunenge lokuseta lokubekelwe emalunga kude kuthi Dlelantfongeni kubonakala ukuthi lapha vele siba i-world class social security organization njengokwembono kwalo ke Dlelantfongeni ke mbukeli kanzi ke mbukeli sitalibamba lapho ke hlelo kwanamuhla lesingakusatha nje ukuthi nawo emalunga uma ngabe khona mhlambe lafuna ke ukuthi akubude longakachazekeleke kahle lapha ke ehlelweni angachubeka ke asibhale kuyinombolo WhatsApp levelako njengoba uyibona lapho ke mbukeli nalabo lekubonakala ukuthi vele basengakedi ekutheni phela mangabe usebenzi usete ke inombolo yakho lapha emahhovisi eDlelantfongeni sengakabhaliswa siyacela ukuthi bacashi benesiqiniseko ekutheni bathi lesa inombolo letisebenzi tonke ngoba le nombolo njengoba kubonakala sesiyaklu digital vele sesingene ku digital inemsebenzi omkhulu kakhulu kude ukuthi emaswati emalunga eDlelantfongeni akhone ukuthi athole umbiko njalo ngenyanga ekutheni iDlelantfongeni lakhe lifikile nekuthi futhi akhone emaswati lokungwe emalunga eDlelantfongeni ekutheni phela angene kuyo i-app yaloko eDlelantfongeni mbukeli asibambe lapho saphinze futhi sihlangana kulolu vile litako ngaso isikhathi esifanako ngufisele kuba lokuhle ilihlweni elilandzelako #besalakho usale kahle. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella.